2019 bisi December talni 4 sal mariwo madobari dosram amsayo CAAno no kebengi khorang tisalaimani TSF dai nesu kothawoi o salo police TSF ni sile gulichana nangka ti prashasik larok asuk sejawi khorang tisamani yagolobo bad hapang CAAno no parliament pass khlai CAA kerong snami rukha December chisa sal mariwo o salno mutu khlaino tini December chisa sal mariwo kosom sal palaikya TSF Tripura hasini kereng thayo kosom sal pala jekha abo haikino Khumulwng hatiobo TSF ni bekhakte kosom banatui laye kosom sal pala kya TSF aro manjakha SEDC President Nondolal Debruma SEDC Secretary Songit Debruma Central Committee ni Information and Social Worker President Bibas Debruma akosong CAA hi CAA C TSF long live Neso long live Borok dofa ayok loktong Borok dofa ayok loktong TSF long live Neso long live media kising suna hambai norok sini news no coverage khemagai Government of India je citizenship amendment bill our bill lo India government tu kha tabuk ta CAA kha okay amo hano thangnaya sung nesu and TSF miliwei at January wo sini madap chomni sung kasuka akasumoya gulo sung sini TSF bungi sung gulisakha gulisawe kema borok sung kema jaga sung report klaikha report kami ya gulo habuno Government of India sini sentiment sini emotional je sini feeling no bujia toba haino tinin salo 11 December mana o bill lo pass khakya a bill lo selangai sung TSF plus nesu auno selangai sung tini salo black day observer sung khatu sung dinmo maniya sung babshor mangla in future sung manigla sung buskango omo bill no sung oppose khayu Tripura hasto bobo jaga bobo haike khlajai Tripura hasto sung kereng khaitongo je town committee khaitongo yang jompi side tabuk sung sodri sob khaitongo amhaita